wabigenza. What is a cold marketer? It's a cold marketing. Your cold market are the people who have no clue who you are. You don't know them. You don't know. They don't know you. You meet them people. You meet those people every day as you run your errands in the mall, in the bank, at the zoo, at the fuel stations, at places of worship, restaurants, n'ahandi. Aravuga ngo ese cold marketing. Cold marketing abantu badafite ikintu bakuziho. Ntubazi ntibakuzi. Ngarika aba bantu muhura buri munsi iyo uri gutembera muhurira muri malls ni mu supermarket nyine ano manini cyane. Muhurira muri banke, muhurira muri zoo n'ahantu bororera inyamaswa. Muri nko muri parike, muhurira kuri station, muhurira ku rusengero, muhurira muri restaurant n'ahandi. Aba bantu muhura buri munsi. Abo bantu muhura mutaziranye rero nibo batakuzi nibo bita cold market. Ni gute tono twabinjiza? Ni gute twabunguka muri name list yacu? This is eventually never ending supply to the cold market prospects. There are more people who you don't know than those you do. For that reason, running a cold market prospecting is a great way to build your business. When you run a cold market prospecting, you become the kind of networker who can be dropped anywhere in the world and within a short time build a strong organization. Aravuga ngo rero iyo tuza ku kintu kigeranye na cold market, iri ni isoko ridashira, ni isoko nyine riri unlimited. Turi kugendana ngo n'abantu benshi cyane babandi utazi n'umubare batakuzi nawe utazi kuko twebonye hano hejuru. Ngo kubera no mpamvu rero kubera ko batakuzi nawe ukabutabazi, tugiye kwiga uburyo twaba prospecting cyangwa prospectinga cold market yacu ngo ni imwe mu nzira idasanzwe irenze yo kubaka ino business. Kuko urumva ni isoko rigari. Turi kugereramo neza ngo ni wiga ibintu bijyanye no cold market prospecting nibwo buryo bunarenze bwo kubaka iki? Bwo kubaka timu. Ngo rero kugira ngo sobanukirwa ko ni ko tugiye kwiga cold market prospecting ni kuri rwa rwego ushobora kujya ahantu mu yandi mahanga abantu batakuzi ngo mu gihe gito cyane uko umaze kugira strong organization. Tugiye kwiga cold market ku buryo aka kanya wajya Musanze nta muntu n'umuziyo nyuma y'ibyumweru biruka wawinjira abantu batatu ba mbere kandi nta muntu waruzi. Ku buryo aka kanya ushobora kugigoma nta muntu waruzi mu cyumweru cya mbere twabona se inenzo mu ibi nibyo tugiye kwiga. Sasa sawa. I still suggest that you begin with your own market as you understand the business better, and as you attend more training sessions, you can develop the skills that enable you to venture into the limitless ocean of cold market prospecting. Ngono ko yabitubwiye mbere ni byiza guhera ku bantu mugize gute muziranye. Ariko nkuko kujya gusobanukirwa business cyane kurushaho wakira n'ama training, ugomba kwiga ubumenyi bwo kujya mu nyanja idakama cyangwa idashira y'abandi bantu bitanga aba cold market. Turi kugendana iga ubumenyi bwo kujya muri cold market ya nyanja y'aba prospect. Approaching a cold market prospect. None se ni gute wakwa approaching aba prospect mu buryo bwa cold market? Ni gute wabigenza? Muko approaching aba prospect mu buryo bwa cold market rero nibyo tugiye kureba. Mbese ni gute wavugisha umuntu mutari musanzwe muziranye? Wabigenza ute? Ubwo buryo rero nta bundi. Cold market prospecting is simply starting a conversation with someone you don't know with the aim of introducing them to your business or products. To help you with the cold prospecting, I have designed a 4-step formula you can use in connecting with a stranger when elaborated below. Aravuga ngo rero prospecting abantu mutaziranye bitangirira kugutangira ikiganiro. Turi kugendana ugatangirira ikiganiro n'umuntu mutaziranye ariko mu mutwe wawe hari intego yo kuzamwinjiza muri business cyangwa kuzamutirizaho product. Gusa sigitangira uvuga ntutangirwa ngo ngwino njye kugucuruza, aho gutangira uba ikinywanyi nawe. Ngo rero kugira ngo ibyo bintu tubisobanukirwe neza ngo yabashije kurema uburyo formule enye wakoresha. Formule ya mbere yitwa break the ice, iya kabiri yitwa get the pick up line, iya gatatu yitwa keep the personal talking, iya kane yitwa close. Tujye kuzisobanura rero. Break the ice means break the ice ikuma nyine nukumenya urutare, sibyo? Break the ice ni kirero. Ngo as net urutare murazi ko ruba rukonje nyine. Kandi mwumvisha ko nyine ni cold market. Urumva umuntu muhuye n'urutare yimereye nk'ikiwe. Umara ugiye ku breaking the ice. Urabigenza ute? Ura breaking the ice gute bro? Ni gute ugiye kubigenza? Nibyo tugiye kwiga. Urabigenza utya? As a networker, each time you meet a stranger, the first thing you do is to greet them with a smile.
dore n'iki ngiki urabanza ugakora. Wowe mu network ukimara guhura n'umuntu mutaziranye, akantu kamwe ugomba guhita ukora kumusuhuza uri kumwenyura. Rero breaking the ice. Wabyumvishe? Akantu kambe n'uguhita ukubita ikimwenyuro ugahita ugira gute unamusuhuza. Ice urawihamije. Urayikubise inyundo bya hatari. It could be a simple hello or friendly good morning. Well, the idea is to get the stranger to perceive you as a friendly and put them in a position where they are now more open-minded to have a conversation with you. Ngo bishobora kuba ari agahero koroheje ka mu gitondo cyangwa se mwaramutse isanzwe. Turi kugendana ngo ariko icyo cyaka kukubwira mushuti wanjye nuko ibyo bintu biratuma ubushuti nawe muri ako kanya ndetse bimushyire no mu mwanya wo kuba agiye kuba umuntu ufungutse kugira ngo muganire. Wamusuhuje uri kumumwenyurira. Ikiri mu kintu uza kubwira ntabwo ari kubwibonera kandi musubira akakwikira. As a network you should be excellent conversation starter. Nk'umuntu ukora no business ugomba kuba umuntu wa mbere uzi gutangira ibiganiro. Turi kugendana. Don't expect people to make the first move. Ntukemerere umuntu mukura bwa mbere muri bisi cyangwa muri asanseri kari ufata iya mbere mu kugusuhuza. Uwo bita conversation creator. Don't go. Instead, make a habit of starting a conversation. The more you practice, the better you get it. As you run your daily errands, whenever you meet anyone, show interest in them. Our business is literally about making a connection. When the ordinary person goes to the bank, they have gone a bank periods. They don't have to be nice to anyone. Hano navuga ngo rero umushuti wanjye gahunda no kugira gute ni gukora move ya mbere. Uwo muntu wa mbere ukereye ikiganiro. Arakomeza akavuga ngo kandi uko ubikora kenshi ni kubimenya. Kuko gahunda za buri munsi uzirimo ugenda ukora business, ugenda uhura n'abantu, tuvuga urugero wagiye muri banke, uhuriyeyo n'abantu, mu yandi magambo gerageza kuba mwiza kuri abo bantu wahasanze. Kuba mwiza nta kundi ko kubasuhuza n'akamwenyu. Bigerageza muri banke bigerageza. Mbese muri bisi bigerageza umuntu mwegeranye musuhuza. Ku murongo ni gutega bisi bigerageza. Niba uri muri car free zone uri gufata ka wifi umuntu mwegeranye bigerageza ubundi rero ko hari ikintu uriho. Umuntu muri ahora mukaya muri asanseri bigerageza. Wabiki nta kintu waba. Bakaba ngo as network when you enter the bank in the hall. Ngo mu network iyo winjiye muri bank it's a show time. Bro, when it's show time bro. Don't kierekana. Aha ugiye batwi. Right in the moment, you could meet the person that could transform your business completely. Karakubwiza ukuri ko ari ahantu ushobora kugiye kwambura n'umuntu wandira business ako kanya. Whether you are in the queue with the fellow customer or you are being served, the warm and friendly, practicing the simplest icebreaker, a greeting with a smile with anyone you meet in that extend your business forever. Ngo rero muri ako kanya mu gihe uhuye n'umuntu akongera nabirenze. Rero mu gihe uri ku murongo, cyo ni nk'umurongo. Uri kumwe n'abandi bakiriya. Aka kanya nakurundi ni short time tayari. Bakeneye kuba served, bakeneye abantu baba saving. Ngo be warm, umuntu nyine uri friendly. Ganira, ugahita umusaza mubyeyi meze. Ahora service za bank ari sawa muri no misira. Ako kantu gatangire ngo mu waganize uta ice breaker ari wowe wabara wasuza neza ukabakubita iki ukabakubita kamwenyo kubera ko umuntu uhuye nawe ashobora gukora mu gihe business yawe. Ibaze nimba waje gusuza umuntu ugiye kuza akabamuhoza muri business yawe. Iyo zira umuntu mwicanye muri business nimba ugiye kuza akabadankana aba ibyo bintu byiza. None ukumva kuba utari ku approaching ukumva utari n'umugome. Ibaze ko inzozi zuri kuzica niza utaziretse. Ibaze ko yamashaka kuba arwaye diabete akabaze azapfa muri no mezi. Mari zaguhana sizaguhana. Rero mu gihe uri kumwe ku murongo ujye uvuga tuno muntu ahubwo ngiye ntaramubwira business bana ngiye yanampana. Twanga icyaha. Of course you might come across some people who want to respond to your niceness. It could be men and friendly or just shy. When you try to break the ice with someone, but they just want to back, simply move on and tell yourself, some will, so what? Some will, so what? Someone else is waiting.
ngo mugiye ngo bijya bibaho ko waganiriza umuntu we ntagusubizanye na business ngiyo wamusubizanye ugasuzuma umuntu ukabona we ntabwo abyitaye. Ndabyibuka ngitangira business nigeze kwaka umukobwa nimero icyo gihe nari ngiye muri IPS kureba Apple Damuru nawe nyine mwigishwa aho nyine nshaka kwimenesha urutare nshaka kwimenesha urutare nshaka kubwimenesha nshaka no kwita mwaka karerero ahita ambwira ngo ntabwo njya nta nimero umuntu ntazi urumva rero ni ibintu bro ariko kuvuga ngo ibyo bintu nibikubaho n'ubundi ibintu bisanzwe bizi ko bamwe bazaza abandi ntibazaza wiki ugomba kumenya nuko hari abandi bantu bagize gute no gutegereje mu kwiyo turavuga ngo never push too hard for someone to talk to you. You are not that desperate. Besides, you probably won't ever see them again. Anyway, there are millions of other people to talk to. Aravuga ngo rero ntuka wihatiriza kuvugisha umuntu mu gihe ubona atageze gute atabishaka. Ngo yego ntibazongera guhura ariko hari abandi isi yaba miliyoni n'amabiliyoni agize gute agutegereje. Iyo isara irabafite rwose. Rero musaza niba gusubiza wihita umubwira nawe ubwanga ariko akakobwa kigali nanjye ngo muri mwari ubuno ye bitwaye iki se najya rero nimero ze urabona izindi siko bimeze. Hanyuma rero ahangaha reka tubanze turebana igihe kigeze sigaranye iminota itatu siko bimeze. Ariko kuvuga ngo rero akantu ka kabiri akantu ka mbere ni ukumena urutare break the ice. Akavuga ngo ni get a pick up line. None akantu ka gatatu ni ugutuma noneho mukomeza kugira gute gusa nk'ababivugaho gusa nyine gutuma ikiganiro gikomeza. The subject of pick-up line reminded me of my high school days in St. Marie College Kisui. Ngo akagaruka cyane no gutuma no gutuma umuntu umwaproachinga agakomeza akavuga ngo arakibuka cyane ngo yarakiga muri secondary ku kigo cyitwa St. Marie College Kisui. One of the best boys in secondary school in Uganda. Buri kimwe mu bigo byiza cyo muri Uganda. Once in a while our school administration would organize a social day with which we could get the chance to interact with girls from sister school like Gayaza High School or St. Marie College na Magunga. Ahangaha aravuga ngo rimwe na rimwe ngo ubuyobozi bw'ikigo cyabo bwajyaga butegura icyo bita sorti murayizi ngabo yabaga ari amahirwe ugiye guhura n'ibindi bigo noneho byiga abakobwa gusa nk'icyo bita Gayaza n'icyo bita na Magunga. Babaga bagize gute bavuze ati hari ibintu no gutembera because this would only happen once in a time. Ngo sorti yabaga rimwe mu gihembo. It was always a wrong person dream come true. Ngo byabaga ari nk'inzozi zigiye kuba impamo kuri bya muhozi nyine n'ibinywanye bigana mu kigo cy'abapadiri. Ngo social days bayitaga ngo ni social ni visite nyine cyase sorti. Ngo social days were the only time in a town that we would see females who were in the school staff or visiting parents at this boarding school. Ngo kujya cya visit cya sorti ngo muyaga ari nk'ibitanga ngo ni wo musoro nyine ngo babona gudi umuntu w'igitsina gore atari umwarimu wabo cyangwa umubyeyi wasuye abana. Rumba yabaga ari ki ari short time n'ubundi. Ngo so we came up with the pick-up line what we supposed to walk as a conversation status with the girls during social. Nganga rero ibinkwanye byagendaga bishaka kugera gute kwa approaching abakobwa gutereta nyine nawe muri kubyumva. Ngo the competition was always tight. Ngikiganwa n'abaga ari hejuru cyane. Kuko ari yabaga worenye nk'icana umva icyo uri buvugishe ukabona ko restaurant gicece turi kugendana. Ngo so you had to up your pick-up line game if you were to have a chance with a girl that you liked. Otherwise, you stood the risk to her being taken by a more calming colleague. Anga ngo kuri kimwe uri hejuru cyane mu karuko gupikinga bari cyase ko kwa approachinga ngo bitabaye ibyo ngibyo wa mukobwa uvuga ko wakunze washidukaga yagize ate ikinywanyi cyawe cyagize gute cyamwegukanye. Hagaruba yenda uri maso cyane. Ngo similar in network marketing ibi bimeze neza nko muri no business. After you have greeted a stranger nyuma yo gusuhuza umuntu mushyashya mwabonanye you need a conversation starter. Ukeneye ikiganiro gikeneye no gukomeza sasa. Ngo starting a conversation with a total stranger can be challenging for some people but no worries. Gutangira ikiganiro ku muntu mushyashya
ngo biba bisa nk'ibintu bigoye bigora abantu bamwe na bamwe, ariko ngo nta ribi, no worries, nta byadanje. I have conveyed there are 3 ways you can start a conversation with total strangers. Ahanga ngo yavumbuye uburyo bugeze muri butatu wakoresha uri kugira gute, uri gutangira ikiganiro n'abantu bashyashya. Uburyo bwa mbere nubwo bita compliment, kumuryoshya. Uburyo bwa kabiri nubwo bita questions, kubaza utuntu tw'utubazo. Uburyo bwa gatatu nubwo bita general statement, kuvuga kuri trend, kuvuga ku bintu bihari. Gusa ntabwo nzi trend ihari. Okay, trend muri namisi ni imvura. Pati ko bati tumvisha ibintu imvura iri gukora mu Burundi. You need to general statement. Kuri question, shoko kuvuga ati nubundi ugiye Musanze, usanzwe najyayo ushobora gusanga ari naho iwanyu. Ariko umuntu wicara ko bati hajya burya kugera aho kugera Musanze ni iminota ingahe? Iminota avuze ko ari amasahara. Ikiganiro kikaba kiratangiye. Kuri compliment ni ukugira akantu keza ukumuvugaho. Wambaye agakote keza Musanze. Use tutugura ngahe? Urumva kumukompliment. Ni ibintu nk'ibyo ngibyo rero. Hanyuma rero reka dusoreze aha ngaha, rero tuzatangira tureba ukuntu watangira ikiganiro muri zino